كلا خدية أبنا في عين أبنا يديني. على فاية همه دنیایا میگه جلو خوده میگه بانی هوا چنین تحته هندی هم حاج خديك كنا مع يجي حطام خاطر نوا معول بخو خان يا باي طبي إنساني الشهر يني Bildiğin her bu son çok. Aha. أبها خوشة أو با بعدين خلص كده ودي دي فعليه وأساس خلاص خدين ركع ساعتك اللي ده شونه نخوصی حالا چه خاله؟ حالا جامعه کسانی باشه بس حالا کاسه یا اونزانه خاله ما میجه تا آقل میبا کسی تنا بيرا ما يوم نجي
همه پیشاکو همین هو خلاص میشی امری منی همه بچی شعر ما بيه شعر ما بيه ببینید سریعتر وده شعر ما يدي فقينا يعني شهوات بو عشان ما تبين نتوقع قاعدين نجم تعجبوا من شيء جاي لازم هذا ولد Bizden korktu.